Udah, hujan-hujanan sama lo lagi anjir. Ini namanya sama lu lagi. Baru mati cuci, tong. Kita udah hujan-hujanan lagi. Emang kayaknya nggak boleh nyuci motor ini. Emang agak boleh nyuci motor. Setiap habis nyuci motor pasti hujan. Udah kayak ini ya anjir. Nyuci motor tuh udah kayak manggil hujan. Lah, bener tak kagak hujan tak? Tuh kering. Aduh. Kan tadi gue bilang hujan di situ doang. Kesononya kagak. Wan, macet lah, sini mah macet. Lu pikir agak macet mari? Sama lampu merah doang, der. Udah itu panas lagi no. Buka ya. Masih kayak kemarin anjir. Masih kayak kemarin. Ramai-ramainya sini hujan nih. Sepertinya kita cuma menelusuri hujan guys. Nih di sini nih macet nih. Oh. Biar kali. Balik aja lah si bensin. Balik aja si bensin. Isi bensin baliknya aja. Baliknya aja. Baliknya woi. Oh kira nggak dengar. Soalnya ada budek. Ya Allah dia terang lagi. Yang penting banyak temennya.
Wah, ini gua kalau kecipratan karena gua kotor nih. Udah cepet-cepetan aja. Lu mau tau gak macetnya di mana? Puter balik doang nih di sini nih. Nih depan kampus UIN. Puter balik doang. Wah, cak. Nih lu lihat nih, no, lancar kan? Ya terus. Tuh. 1, 2, 3. Beak. Kuliah ya, tak? Kuliah. Lu. Otak lu gak nyampe. Berapa menit, bre? Berapa menit? Hah? Apaan? Berapa menit? 2 menit. 2 menit. Iya 2 menit. Kira gua budak kali. Lurus, belok. Hah? Mana? Berarti belok. Bener gak? Bener gak? Hah? Kelewatan. Kelewatan, bre. Putar baliknya jauh banget lagi dah. Terbalik lagi ya, biar gak bingung. Ya iyalah, belok ke kanan. Lawan arah itu tidak baik, bre. Tidak menyentuhkan yang baik.